awgommenge maqsadaki ekalege faanan nasru dinum ekalege faan hadis kurabani kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba timen kalege faanuga ummatuge komme fardaku sorge wannane asabe kun dannawani wamani aba ya rasulullah kaakuto inkaru qurani kaakuto sorge wannam beenunwani sorgege nimatten engeto tebuna gandwarege terege nimattaka wure ma ala gandware kimbese sorge libe ihanatirkam etaga jehni remote ka fitan button ka fitan order den annashe menece genna renakari mehen adare bunan jehni phone fulan sorge ga nin ifadakame ehen kamun allah subhanahu wa taala wahi kurba angawani a'adattu li ibadi as-salihin ma la aynun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar aw kama qala alayhi salatu wassalam Allah subhanahu wa taala mi qudusi hadis ga wahi kurba angawani timen allah wani salih alunataka tayyar kurba fe sorge niyamatuge gochen e niyamata behegotun evves kampatakan aden ifa nuwa lolakan e niyamatta finifa nuwa evves insanege hitavves narafada matiri niyamattakak e kivet hitan echen eri echen hadiru afal kan hitan eri afal huri got beenu waraka kambi toilet dakan toilet nuhunna sorge e kiveto Allah subhanahu wa taala sorge niyamattawge kolennekkamuge bahakake eita ena ka nimunima Allah subhanahu wa ta'ala surgege fengarakum fembon devwan ainan yasrabu biha ibadullah yufajjirunha tafjira efum bima fahoga enege gain faadege dalebberugen dane gumaka surge wahavure mirwaskam boduwan faahanak ei nimatta keneto nimatta ka agum hamama qurani kontanakut agum ehme Allah way kuran nuzulam min ghafurir rahim rahmavanta rahimanta Allah ga hadratun libe mehman dariyeke ekantan agum men nolibene migotan algomen ulege eme nasu dinu mattaka algomen jeheni ekalege faanu mi genestebbi risalatuga hifan egotan algomenge uluma gulum bina kuran eme kale fan hadis kurabe komme mihi soruga wannane asabe kandene kaakuto etanan nuwannan inkar qurani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabe man ata'ani dakhala aljanna illa man aba inkar ko fi mihi ko menwi inkar ko fi mihi ko nuwannan qila man yaba ya rasulullah kaakuto inkar qur'an hadis kurabani man ata'ani dakhala aljanna timen kalege faana geneste vigota tabawe jemiha sorga wannane wa man asani faqat aba timen nabiyan uride jemihe ki inkar ko fimihek den awgomen emburi annama rasulullah sallallahu qur'an ge mi morite ayatan allah wahi kurabani e imam veje mistakune te baami kun allah birweti washe adi sida bas bunash waqulu qawlan sadida dogna hadash al ustad husain rashid ahmad vidalwi ebefulun dogu haddawani agun dannawani ebefulun dogen haddawane iturfulke haddawane e befulun nadime dogu kamakun dan ebefulun marabesnuane demetumga alama daturak qur'an ade kommekas rasulullah allah subhanahu wa taala wahi kurba angawani tebami hun sida basbunare doguna hadare defuk heriyakan nuwase furihama mu'minakawase erun kinatto miwani taqwa veriwambi sida basbunambi sidalan hunnambi Allah subhanahu wa ta'ala devwa ni'mate yuslih lakum a'malakum tebam bikum gamal tan islah ko devwane islah agenda mibawaddam bi halgonde hiwan wa yaghfir lakum dhunubakum devana kamaka tibe tebam bikum nak beifawa kudi faawata timang Allah fuswa devwa khush den Allah wahi qurbani wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima mi kamya walgom mi award venum bani algom menna mi hodan algom masaka kurambi mi tanan ebeti biwes mi maksadattaka ko baytoy Allah ilahu ke rasula furih mogotuga kiman terkan ada ko fi miha dannashe faqad faza fa hamakasarun ena kamyab je fawzan azima bodu gimba kamyab den yevura bodu evode duniyage ekaka visnu deven e kamyab algomen beenunto algomen islah wambi algomen ga halata badal ko bombi rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqiqi manega lobi kurambi erun algomen ge iman kan itruane algomen surge ge matire nemal libene